Ole clear tu le ngai thatu zong zong te in zavain chi bai le vekule hey kan video masalamin lo clear chuanin ZPM Chief Minister o Mizoram Chief Minister pudu oma an pu na chungchang vel kha kan ron react ti chuanin YouTuber dang tan an react lo thu te po kan ron tar langa leng puiram shal chungchang anuai sang khata AVT in Congress pachal pu zon ro tluang le na kha ri na ron soya kan hre thoya ni tin arang ka chang zong te pon alo thu ta ni tiang zong khanin thu le la aron ne ya zoram mi puing kan beng khona kan soi vut vuda ti chunin hei pudu oma hi zanin dar rethian an kom na aron chuak dona a video toy te kan mui kan ri ekanga kan CM aron in soi fia he thila hian in nam noi na kan nei ni chuan CM atang ka bangang aron timau mai ani abang mani chuan a in nam noi lo ti kha achiang vele tareng mai ani in nam noi chu ni sela ban hi a soingam ka ring lautin defamation case te po file an tuma mo party in thuthlung na kan sia manga timau mai ni hetianga do ta in pu na hi kan du lawatin ram hlui zia ni AMC in khana naya politics a in beina ang chi atama thil mak pui pui chui ro se tiang chi FIR CBI tiang chi kha atama ni chuwang chuanin hei pudu amapon thule la aron nei ta a mi pui dem te po a hlo man lek leka amaro chu ban CM atanga ban ngam tlat mayani ban ngam ba ka defamation case te po file an tumani mo inti ming chiat na ang chi ka hetiang te ni tak sia chum pudu oma hi adik mai om mang o ti ngai dan ka alo piang vele theita eng poni sela athu sei toy te kan thiranga kan ngai dan kan soi le don lia ka soyang khan kan party nei chu iking le tangan ti chuan puro tluang le na hian khoi tang nge a hriat chiang banglo mi dang soi ka hria ka soi chong mai lom atian ni chuan chu tiang mai mai a hetia kan minga ti chia kan party future thlenga khoi awang hian defamation kan lung oi tok chu a choi thul mai thei chu wan sang kan ngoi mai kher lawang kan party in a decide ang angin kan kalanga kha kha chu ta chuan evidence anei chuan a phorang evidence anei ni chuan ka bang ha lang chief minister atang lian he truth na and truth lak kan ni to lo ni mai chu ni mai tikaning kan CM Mizoram alal berthule la chu kan hreta a evidence anei ni chuan phorro se he thila hian in nam noi na kan ni chuan Chief Minister ni tlak kan ilawani mai ka bang nga lang atingam tlat maya chuwang chuna kothi a fai anianga ti ngai dan te po ka apiang ve the ani tin politics a in be na hei tun ma te ka chon in be na mak pui pui hi atama tun na ya hian Congress lam u nau te hianin kan CM za om takhi an ron be na sakhop me pu zo din tluangan ti khana ron be to boka korap ber angaron suatuna pu zo nan ti hian nuai sang chuang ei anga aron chu avele boka aha tha kho mai tun lai kan boruak chu hetiang vel hi ani ya amaro chu CM berin defamation case kan failanga kan lung oina zat lei a choyang ati mak mai ani chuwang chuanin he thila hianin in nam hoina anei lo anianga ti thei tur khopin CM aron tong huainga ma alom oma tin chui ro se atinga ma tin evidence ka ei nge yani ti fin fiana anei ani chun ron phorro se ka bang nga lang CM ni tlak kan ilawani mai ati mak mai ani eng poni sela ke ni chon neutral takin thil kan kalpui dona comment section lama in ngai dan ron soi ve theu te he thil chu a serious riau ani ti chuanin he chin hriat lawami bo Myanmar rama a sumdonga o bungro hanla lalram sanga longtlai AOC veng o February ni som pani atang chin hriat lo chu ni min kan arwang mu ani ya hemi wangin Central Yanglai Association CYLA chuan Myanmar ramri a khari anon ti ni azia lo khomai tun lai chu hei bo ang chi khan tamati chuanin hei puram sanga thalak hian enta ila lai lampanga CYLA lampang te po an thin rima eng chi ange eng wanga bo nge ni eng wanga thi nge ni ti kha anon chui chuak tura te po ngai la a tha ome to lai chu Myanmar lampang isu po alien le khop maya he puram sanga a khongai thak viawani nikuma higher and technical department nuaya tender a oma suda chuan a tender thak dan tura khan
khiat dan ai nan lo van buai ta ni a thenin man lai ngai dan thal khit ceiling works thal khit a char ngei turani ti le thenin selote pat chari chuan a to ka lom ti a in nial buai na oma alung oi lo ho kha high court a kalte antuma chuan assembly a hian committee on petition a omani chu chu man atanga loading ngar to kan trap tun tra ma hian puti lal limpu ya chairman ania an thena committee on petition chuan assembly committee reng hian kan committee kan subject khoi kan zo hian speaker session line ni lo chuan speaker ne na kan thelu ta thla te an la chu office record turani ti chuan assembly session ma sabera late turani chu mi ma chuan thuru ka von turani khoya ma tlang zar lo tur ani ti chuan ni som pakwa an committee a December ni som pakwa aman mo thla ka wangin hei hi kotan kalma in tender thalero se ti an recommend na department a po an thlen ngal ani aman mo thlak chuan house lei kher ngai lo khan ati thei thowa ti chuan an tia chuan ni som ni pania thelu tur ania wang khan committee member dang te an man hlom lo ven chairman ngei po man lo ka wangin in ring tok takin buar pui thorang bial tu MLA engineer ro ming lianan kala alo thelu ta chuan ni dang ati ngai lo thil a zep ta chok me ni assembly committee khang rain report kan thelu hian chu thala tu chu no ma office atagin la ka record ani mai chanchin bumi kan khuai ngai lo tun ma train ti ngai lo ani puro ming lian a hian chanchin bumi a khuai lu ta a chua nuwa assembly noi parking a son a interview zui bokani chu ti ngai mia lo ani danin a khabok assembly house sessiona kha paper kha le ani ma chuan confidential turani ti mi kha atlang zartani chanchin bumi te ma a interview ngal bokani tin atlang zarna khan thudik lo mangin atlang zar le ngala petition committee on petition khan an ngai tu a an ti turangin an recommendation an siama speaker an thelu ta department a aman mo thla vai min ko tan kal lo an kal ma in ko tan kal chuan tender process a reile pelong tin an thelu ve ka department malak na turin higher and technical department a sum fellow chui tura din committee in report a petin chanchin bumi te ma azuan fi tamole committee on petition kha din chop anilo tram kalta zong alo om chumi ne na chuan an khen mai ani chu wang chuan sum fellow po om lo sum fellow kha ala lang phalo ka soyang khan an lungoi lo na chu athenin thal khitin an chara athenin selote pin an ti mai kha thamai lo mi ti engamo in nial buai na thilani sumala lang lo hrim tin assembly committee in report kan pek lu hian kan pek dan tur chiar chua tur ka staff ho in an lo duang mai chu kan va chiar chuak mai pura uminga hian ti ngai lo dan top bokin kha an tender tur zat amount te kha azia tel tir ni chu ti zat amount fellow chu mi zat sum fellow chui tur din tin kha petition on committee kha sum fellow wanga din chui tura din ani lo puro mi nga member pa ngai nia tila limpu e chairman ni chu wang chuan thil dan bo chen na sa tak ba ka thil ti ngai lo ania chu tiang chuan Doordarshan an puanga Doordarshan pon minister ne na ngai da mandila an po song an remove to chu tiang chu thil om dan ani wangin ka hetianga thil kalmang khelo lutuk MLN lo om hi van duai thak khopa ruling min khalngil an tum dan hi dot mang ne na min be hi van duai thak tak zetani kalome pu chairman le ZPM elected OB te kan MLA te le ZPM party khoi tu le ni pui hoina local com te ma tu soi thei na hun
minan pehla wa kalom hle mai voina ka soi turi thu tom po anilo tun karma sa MPSC atangin MCS result ti chu ania chu ta chuan chinson mung veng nuam lam ka lo tling venol maya soi sel na thom social media arena saviau maya hemi chungchangi soi ka du ani party tinin zo na thak te luat chin ro rel na pakhata awm thein tura be ti hi kan party tin hian kan thil tu ma kan da vek ani chu wang chuan sarkar local to a po in hong zau takin khang ho kha bi zo na thak an ni chuan india chunga zo na thak ho te chu exam an phal thina MPSC a khuan police officer lal tak tak to te po an om thin ani an lo om to lo lama te po lo judicial service a te po tuna officer sa fly mek te po an lo om ani tin Mizoram pon tho Silonga pianga seilian te po nan exam thin an kling thin ka sarkar kal to te lo in honna kha ke ni pon kan chun zom maya pulal denga ron chief minister limphei ka chuan hei mizo zinga lar vel bor magistrate a pulala khobung te direct in aron la lut top ani engineer apo PWD lam puso thang sang aram hun venga mi te so ania pawar lama puke guite te po direct in manipur mi appoint top mai ni so ti lai chuan engineer zir zo to na hulo khan an soi sela MNF sarkar khan an ni kha komin e hei chu zo na thlak in pum khatna ta na kan ti kan kong la kan politics kong kal zel tura poi mote an nia lo thik lo ram ron ti an khet hiam mai chu wang chuan kham ye tling ve nge mi zo te thalai te kan in thada lu duk to zo ka nikuma BSF recruitment rally lungle om po khan za som rup chu chakman ni dai nia mi zo hian aptem mi kan pe chelu tuk reng heng te poi har pha na ni mangila I trang sau sawang u nikuma higher and technical department nuaya tender a oma chuda chuan a tender thak dan tura khan khiat dan ainan lo wen buaita ni a thenin manlai ngai dan thal khit ceiling works thal khit a char ngei turani tile thenin selote pat chari chuan a to ka lom ti a in nial buaina oma alung oi lo ho kha high court a kalte antuma chuan assembly a hian committee on petition a omani chu man atanga loading ngar to kan trap tun tra ma hian puti lal himpu ya chairman ania an thena committee on petition chuan assembly committee reng hian kan committee kan subject khoi kan zo hian speaker session line I lo chuan speaker ne na kan thelu ta thla te an la chu office record turani ti chuan assembly session ma sabera late turani chu mi ma chuan thuru ka von turani khoya ma tlang zar lo tur ani ti chuan ni som pakwa an committee a December ni som pakwa aman mo thla ka wangin hei hi ko tan kalma in tender thale ro se ti an recommend na department a po an thlen ngal ani aman mo thlak chuan house lei kher ngai lo khan ati thei thowa ti chuan an tia chuan ni som ni pania thelu tur ania wang khan committee member dang te an man hlom lo ven chairman ngei po man lo ka wangin in ring tok takin buar pui thorang bial tu MLA engineer ro ming lianan kala alo thelu ta chuan ni danga ti ngai lo thil a zep ta chok me ni assembly committee khang rain report kan thelu hian chu thala tu chu no ma office atagin la ka record ani mai chanchin bumi kan khuai ngai lo tun ma train ti ngai lo ani puro ming lian a hian chanchin bumi a khuai lu ta a chua nuwa assembly noi parking a son a interview zui bokani chu ti ngai mia lo ani danin a khap bok assembly house sessiona
kha paper kha le ani ma chuan confidential tur ani ti mi kha atlang zarta ni chanchin bumi te ma a interview ngal bokani tin atlang zarna khan thudik lo mangin atlang zar le ngala petition no committee on petition khan an ngai tu a an ti turangin an recommendation an siama speaker an thelu ta department a aman motha vai ming ko tan kal lo an kal ma in ko tan kal chon tender process rei le pelong tin an thelu ve ka department malak na turin hairan technical department a sum fellow chui tura din committee in report a petin chanchin bumi te ma ajan fi tamole committee on petition kha din chop anilo tram kalta zong alo om chumi ne na chuan an khen mai ani chu wang chuan sum fellow po om lo sum fellow kha ala lang phalo ka soyang khan an lungoi lo na chu athenin thal khritin an chara athenin selote pinan ti mai kha thamai lo mi ti engamo in nial buai na thilani sumala lang lo rim tin assembly committee in report kan pek lu hian kan pek dan tur chiar chuat tur ka staff ho in an lo duang mai chu kan va chiar chuak mai pura umi nga hian ti ngai lo dan top bokin kha an tender tur zat amount te kha azia tel tir ni chu ti zat amount fellow chu mi zat sum fellow chui tur din tin kha petition on committee kha sum fellow wanga din chui tur din ani lo pura umi nga member pa ngai nia tila lingpu chairman ni chu wang chuan thil dan bo chian na sa tak ba ka thil ti ngai lo ania chu tiang chuan Doordarshanin an puanga Doordarshan pon minister ne na ngai da mandila an po songsok an remove to chu tiang chu thil om dan ani wangin ka hetianga thil kalmang khelo lutuk MLN lo om hi van duai thak khopa ruling min khalngil an tum dan hi dot mang ne na min be hi van duai thak tak setani kalome Pulal mon puya punte chunga lom thu kan se abeng wat thak le mai thil hi tun lai tak phei hi chu issue sang hi oma rem lo te kan mani ZPM sarkar na noya thil tha duin mi puin ZPM sarkar tira thil tha an ti mek line an thil tha ti pakhat ma soilang du si lawin khatiang anga dot mang tele thil tu dik chia lo mi pui ti chi ai thei tur tun ma politics kan tiang thin kha tun la hian an ti thar le a anui za thak viawa amaro chu mi pui hian kan chianga heng hi ral to se kan duwa heng hi om to lo se kan duwa chu wanga ZPM atirte atanga aindin atanga nek son na le be tok reng mai kha kan sarkar tir ania chu wang chuanin ke athamon thak viawin ka ria kan sarkara hian min be ma se adikna lang chuak zela chu chuan mi puya sarkar lo siam to tu te rin lel na le rin lo na atu tel ani ti hi an mani hian an line mu chuak tura te po be seila ain mu chuak lo tan ni le an van doi luang zel don ani maya ole tuna chuan kan main speaker tu pu Richard Vanlal mangaya MP Lok Sabha kan som tonga ani hi session zowa Delhi tang lo ho cho ni turakan ngaya venia kan ma enge report tur nei te thu cha te ngun taka ngai tha turin mi puilo in bua sela tuna kan some chairman le kan MLA advisor CM te kan EOB te le kan hun ser mang tu te le voina ZPM kalung rol pui zong rong kal khom teu in zafa in chibai ka buk chuwa hey huna kal dau to kan tin chan chu i kum thar ani na kharei do lek to maro chu in hu narem chang kan le in zawa in kum thar chibai ka buk tel ngal bok chu ni ka pumuan puya khan thilaron soi to meya i khang kha then khan chun zomila kan mizo na thlak Manipur lama unaw te tangkai em mai ni
Mizoram Sarkar tan hianin min puina sa a mel hriat te pawh ka nei teuh mai a an fel khop mai a khu pumanga kan ti IS senior tak phei chu Ministry of Finance a khuanin expenditure department a khuan ho tu pa ni a poimo khop mai a zir top ni karon chho mat lai te pawh kan lein be zak zak ani phone in chum tiang chuan Mizoram tan an tangkai hle ni ti kha han tar lan tel ka du bok ani tin ya til diklo hi le thina opposition lam unau te hianin ZPM ka ngai tu na chu ZPM kan van duaina chu kan sarkar la ya opposition te hi constructive opposition ni lein destructive opposition an nia kan til ti that an mu thei mi elawa chu po dot mangin ania rei lo te a highland le zel thin ani a chun tiang din huna kan omani ti kha trila tho ome hei kum khat le achan ve zen zone MP kan ni ve to hun hi ka pa ngai tak chon ka voi khat nei na ani a chu po puni te hun tur ni om takania ka lu lan ning ka ria a in thlahun om khopin ka ria dule kina aman min hau mai ro se ti chuan ka hun voi khat nei na hianin soi don chuan soi tur ka nga a voin ni le po hianin min dai lo mai the amaro chu khang zong kha soi chi ni lowa toy fel dawa han soi kan tumange kum khat le chan ve chung vela kan ni chunga ka achievement hi soi do dila hun hian min dai don lowa amaro chu a poisa bik sum bik chau hi kan soyanga chunga chuanin pakhat na chuanin ni kum khan post matric scholarship khami akum ni chung tang angkha viable se somnga noi somli pani singriat sang khat kha an pot chuak ve a tin National Highway 44 chu mamit khumi Tripura thleng kan hun lampang kong khu balance work an te hi attender dai tonia na hi manan thok to amaro chu anna thok tu hiana thok chel tu ka an cancel nan top mea khata poisa banglo om kha ani chu viable cheza somsari le noi som ko paruk ani a tin one time improvement an ti a helai National Highway 44 tho hi viable che somli paria noi somruk pathum ani a tin PBMC and performance based maintenance contract chu bill ko clear le Bairabi tanga bill ko clear in car kunia viable che somthum pariat le noi somsari pathum tin PBMC tho longtlai tanga zo chu chua so viable che zale pakua noi somkwa le pathum ania tin PBMC champhai le zo khatar in car viable che somni pariat le noi somkwa panga ania tin one time improvement champhai le zo khatar the National Highway 6 ania viable che kwa noi somriat panga ania ti chuan avain viable che zali somnga pasari noi som li pasari le singriat sang khat hi tun kum khat le chan ve chung hian ka pot chuak ve ni enge i po chuan ni ngot te po intimate thea kan soi zau do le kanga anin ta chan le kha te kan siama ministera ti chuan kan kalpe le kha pek pa ten ka soi puya i chun anin aman khoi tu te atan na te kha akowa file te kan en ho ani ti chuanin minister do kana te emo secretary do kana te chinfel thin ani kha kal lo tai la chon ti ani don lowa chu wang chuan huai sen takin ka po chuani ka ti ve ngamani tin theng ho hi ko kan lo tum ring wa tange I tender vek turani I tender turani kan du chuanin attende chu an lo an chu to mai the attende chu la thar lam khop maya mani lo kami te ani chu wang chuan I tender kan chan du kha chong kan thu ni tin chu mi ba ka chuanin hei kan thiang republic veng thanga khuanin ti romana college omani anni khuanin CSR
bus school an college bus si at cheto atlan thei to lowa CSR nipko khanan dila nipko chu kan rianga power min petu te hi nipko an dila chu kalo recommend sagani kalo recommend saka claim han sei thui do lekla an thate te nan humei don mo kati kha nikum pumodia local ma do lok khanin ka thusia druk dana khan an committee sang ber khan an ngai tua khami CSR dong tur khami lisa khan tel lo ti ka sia ti chon an ho tu pa ha ka phone ka zota o kan tel lo kumina nakuma ama sabera pek turatan kanda ti nakuma tan ka recommend le nem kumina tan lom ka recommend nakuma chonin project dang karon na yang katia ti chonin hey karlea pumodia kabial anti chimo kabial ti tong kami kan mang chin ti kha rela karlea pumodia kabiala local dona in thil ti da hi kalung oilo ama kalo sil don ka mu ka tumanga ka mu thei lo chon zia king ka thelu don kan ti mai chu da kar ni nuwa miron phone ka pu kan ti fele ti romana college bus tu antia this one kar ni vel nu kan sanction order kamin on thona tungkum January tha khan thamasa lok khanin bus tharnal tak an nei to bok ani chu hey nipko khu CS kan sorkhayan mo electric kan leita kan manguru poisa kan peru yuria khala en CSR ka po chwa ve char turani mo kulai nipko tanga CSR kan po cholo pot state nang yan mangdon tho heta kan pe ka tanga an hlep a tanga za pani kha i CSR nia Mizoram tanga an hlep a za pani state da man de kha ui oma chuwang chonin kan state ta tho a let le theinan ani te po ku dil na chang te po sheila thome te hey ka soitang khan hun hi ka nei ve chawa intan thil lui te po ni to me te khan soi ve ka do entinan max te po hi a tha khop pe khai kan state sarkar he ngai tu na thadau me pathian in fin na pe a healthcare thadau me kan neya chuta Delhi pastor pakhat chon min ril chu in health ni kumlam pangkhan kan ti him do khan in healthcare hi dam lo po khat lo seng to lo ti ni ma kha chon lot le seng dingai tur ani he tuna pe chonin beneficiary hi singria chuang an ning ga ria viable chezale somni paruk ve hi kan peto bok chu ti rual chonin I social media te kha chon kan mu thawanga kan health minister khan ya soya he maxi 2.0 hin hong le he hi apoi mo khopin ka ria chung ko tin hianin zom vekila tunge naktuka engtinge ka omdon ti hi kan shelo ni hei poimo khop me kan ngai poimo vak lo ni pon atlom berang chi sang ni zanga te pokhan han zom ila Mizoram chung kwa zong hi zom vek turin ka som chiwa claim kan soi belle lok ngai mani lok tlamasa masale ang te pokhanin phone call ka dongani kan dam lawa I healthcare ha kan lo zom si lawa tuna kan pa dam doi na oma kan nun dam doi na oma nuai chuang kan seng to health minister nen hit in thre thaim tlai kon wen zom dan hi omem le min ti pui them ti te pok an dong ve ni kan ho tu tam tak te pon in don ka ringa khan tianga thlen to lo nan chung kwa zong Mizoram chung kwa zong healthcare hi zom vek turin ka som chu ni tin thil lui ka sei zel dong ka ti khamin lo ri thiamul hai Assam Rifle chua chungchang hi alom om khop me ro pui khop me pathian na tho kan ho tu pa pon pathian na tho ati mixing ti thei bak lamani kan sei amak ti doni la amak ti ber tu tur jingami kan ing ka ria chan chu I kulaya parliament defense committee kan ve I committee na anron soi thina anron phar thina chuta chuan agra kanin kan ling lowa aram kan lak bel ti ang chi te tin khuta Mysore te chumi khuwa chon kan lak bel ti vekani chulai kara ale zonga ape ang zong hi pakhat ma hi lo shima ka triat china chulai kara Mizoram ba hin tianga ale zong in timeang ale lam alak bel lo zong in sarkar hlan zonga an kal hi alom om khop maya tin chu ti rolling hi
an soi ta ka chuanin an soi lang ve lo loi la leng puiram tunlai a issue lian do main burning issue nia hei hi ngai sak lo boy pui mi alo anga hen mi hin nga eng ti khalawa January ni som ni pakhat khan parliament a non star question in ka the lu tani ka di la ni hemi chung chang hi chan na hi kala dong lowa chana ka don huna palak dan tura mo kal dan tu chu ala hriat thei zel don ni tin kan ho tu pa hi kan CM hi a chan chin toy te han sei ve ka du chu ei kan CM kan nei to a hian danglam na bik anaya a chan chu ani chu IPS le MP lo ni to a hei hiadin chu ta chapa IPS ani lai te poi chodin Delhi a oma MP ni lai pon Delhi oma kumrei tak Delhi om to a chu wang chon a CM ni tir phat atang hianin kulai mun a kon atlang nel ema mun eng kim khu a shevek a chu kan wa nei na ning ka hria in vai ho ngai san chi ni mo a pathum a pakhat ringot pokhan ngai sang vek IPS po ngai sang MP po CM po a pathum ina ni thop mei chu aya ngai san tu rin nei chuang lo ni vai ho hianin ti kha hrila chu kan wa nei na ning ka hria tin chu mi azara te po anianga sorkhara athu thlen te Central Sorkara thu thlen te an ngai poimo thin ema chungjing a chonin entina panhilek kan soeng ani kumar thla khanin Assam Rifle ram in hlan program kha nei ania khata khanin kan pu hianin Amit Shah kha tel turin hlan na programa aron tel tu khanin lan tu tur khan asom a tin Amit Shah po khan aron ti hlot lingan buai to kara khanin kan pu som na kha angai poi muwa rong kala anti hlot linga zan riak in rong kala ani kha nga te po khan adu chuan Minister of State te poron tir thaya enge Home Secretary te poron tir thaya ama kher rong kal lo po khanin tin chu ania tin adang le chuan in anu tharuk lok nuwa nikum September thla rel kong hong turin pu modia local khamo khang te po khania istlai Mizoram mar chaga state te takte khanin India rama hau tu pa berle ado tu kha tharuk dan leka khanin anron asom kal ve thei tlap me kan pui paro pui taka ni ti kha sheila election don te chu ni sanin thu shanya ma se election eng ma po kha ombok lo state danga kan tiang khan nei ve kherangem hey in thandon ni jon kal rui ta thu shanania in thandon ni lem lo tharuk dan leka number 1 le number 2 han kal thei chu kokal thei hi chu an kokal thei chu an van view karing book ani tin chu ti rual chuanin mani loka public grievances standing committee on public grievances kaka anron zina aizola an how to pa an chairman kha bridge la kanpu IPS ni pui khani an sianga khatarong kalve me MP pakhat chu kan thian pania padavia kan timaya aming pumchu gawal kagada padavi ania hei Maharashtra MP ni tichuan anon zina aizola an let lia session kan ne kan thian pania kain mu vele athu soi pasabera choi in state ka kala tia in chief minister avanin ngai thlom em ti kha soi ni aro pui ka ti khop me kha he ta Maharashtra MP na kan CM mudan nia Maharashtra MP na kan CM mudan jon vai tam takina an mudan tur khania CM in ngai thlom tak kan nei ni ti kha vai ho mudan nia chu kan van nei na ning ka ria chulai kara ke ni lo hoi chamwak chi hi ning ka hrelowa kan partia GS kan ni headquarter secretary kan ni ti wanga lo hoi chama lo in vei vung chi khan ani lo ti kha she tharila thom tin hei tunla ya thil lar tak alar chhozel don chu kan thiat sa thomani se Bharat Viksit tinia Bharat Viksit ti om je chu a hol tu Bharat ti chu India ti na nia Viksit ti chu develop ti na ni kumsang hi le somli pasari hianin India ram hi kumza tling don ni
chu kumza atlin thian in India hi tunan developing country kan nia kumza meu kan ni chonin central sarkarian developed country a hianin minhlan ka hi tumani chu wang chon anin buat chaina sala tu kana kina chon la soingun don an la soingun tul don nia bharat viksit hi khala khan lo sheila sta chonin mizoram poi bin mai big lo mizoram te po kan tel veka India ram zong kha he policy hian a huamani ti kha sheila chulaya an engani an policy kalpuya thil pakhat chu cashless hin tani mo tu te moin ZPM sarkar nuwa chuanin poisa awang te an tia an min bei vak na te an manga ZPM sarkar wang lo hi central policy ni poisa van hi chu cashless hin kalpui zel don GPay ti te mo kan tiang kan cashless hianin India ram sarkari kal chho zel dona sang ni le somli pasari ma poisa zong hemi not zong hi ti bo vek an tu mani chu India policy ni ti kha sheila a ZPM sarkar wang poisa wang ni lo ti kha sheila chu a that na em pakhat na chonin poisa print nan hian cheng tam takan cheng mi tam takan ruaya khol nen kha angai to don lowa tin adang le chon poisa le mom thei to lo ni poisa lem kha voile khata khana bo ngal dona chu hey education a te health services a te le a sanga hianin angkal pe chung zinga ankal pui zinga poi mober khat nia phaya chuanin tha ka lang khatia ka thengil nei me ku do then khat chuan QR code te pon nei vek to ni ain chop thap to ni chung tiang chu nia ku do tang te podin phaya chuan buran tang ne ngor tha ka ron la lang kala ron post do nia chu India Bharat Viksita an program chu nia tin India ram hi khovela economy lian ber palina ani a sangni le somni pariat hianin pathumna kaya tum a chuntiang chuanin mala ve me ka tin tun sangni le somni paruka tanga sangni somni pasari an budget hi tam khop maya heta kan budget a alandanin economic survey a alandan chuanin kan GDP za pasari hianin apung donani tianga smooth to kal chuanin amar chu engama indole tivel om kha chuan tu sanania a India ram kha indo kherlo ma se kan oil lak na te kha ni indo na te kha lo ma chonta se kan oil man te kha to khan tiang kha a thlen lem lo chon za pasaria pung turangai ani a tin India ram hi kumina kan budget tur hi hey estimate ania viable share lir nuai somnga pathum singli sang sari le zathum som pangani tam khop me viable share lir nuai somnga kumina kan budget estimate chu pas ngai tura te po ngai la hey India ram kan vanei na em chu mishing kan tam working population na thok thei mishing hi an tamani na kumsom ni tanga kumsom li kumsom nga inkar hi kan tama ram dang hi chun boi ni China te po hi kan soi thin takna sangka jakwa somriat nge chumi malama tang to kan family planning ang kalpui na ema nu pa chon fa pakha chau nei phal te khan tia kan te hang kal soje tu na chon an ti do lo in ka ria an boi ni na thok thei mixing na thok thei kha an tam lo khop meya khalai khan tin Russia te pon ya nga US te pa an boi ve ka ram dang boi na kha kan boi ve lo ni hen na thok englo in Middle East ari ngot po kan viable che ne lo nuai somthum le pangavel labor hi India hianin a thon chu kani a India Mizoram population le thumvel hi chu Middle East a khon na thokan omani chun tiang chu chunga chung kan boi ve lo tin Mizoram hi India ram hi kan in tawdel view ma se in tawdel lo de una pahni kan nei chu pakhata jan oil mo petrol gas petrol diesel ti vela hen oil hi kan import na sa adang le chu tel kan englo chi hi cooking oil ang chi hi heta pon kan lo in tawdel lo khop me kan pon lama tang India ram pon tang kan la lut na sa ani tin tuna khwanin central sarkara khwanin NDA in sarkar na an sangme ka chulaya chuanin zanga somli pathuma hian zani le somsari pani hi
ruling lai hianin an nei hi angaya BJP hian amal hianin zahni somli an nei ni chun an thopui te ne tikhan sarkar na an siam ania amal khoni sarkar na an siam phalowa amaro chu an huai khop me thil tam tak a bil le engamo thil tam tak a khuanim an ma ni hian an sarkar ta moti me tur ke an ri throi me ang kal pop pe mania antina me mani loka ni za in lo na an tiang chi an han sian dam langa po khanin ni za khan ni za som ni panga an sona an thlaka tin kata khan skeni ang state special category state chu huam lo ta state lian atan pe ko chen za somruk central in tumanga za somli state in atum don ni chun tiang te chuanin I state tum tur khat pung thur maya chi chung ponin an pass thai mai te kha an ro pui khopin ka sia BJP hi an duna chon an ripop zel mai ni a tin hey atira in san laile khami ma kan soya khan thiana siam ti kha ta an war khop maya hey pathian zara thiana siam ven to mi poimo ang tur MP le minister mai ni lo a sarkar na thok thleng asipai ho tu te thleng te point thiana khan mi tam tak khu eka siam chauve chung zara athente chu a minister te po anianga phone na hanin biak nal va biak let miron petu kan teng te po kan nei ve to ni ti kha sheila a kwa hu mani phak to a chonin ka sheu thuk ve viau to ni ti kha kan tar lang du a chu ti rual chuanin hey I ka shelowa an real ru NDA an oma lelama congress le thok puite India block an boka an inkara khanin keini ang non alliance mo akai mani ang chi MP som pasari kan omani MP som pasari kan oma chung jinga chuanin kan ho tu te central lama kan ho tu te hianin engmo committee hian an din thina khanga khanin committee tam taka chuan tian an lapopa opposition nam atang chu zat ni se ruling lam tang chu zat ni se ti hi ani tlang poema set committee tam taka chuan opposition ni lem lo ruling ni lem lo po hi ila ve yang u antia hi chonin kan ho tu te ril ren ka lang ma saperin ka sia at chan chu khan tiang an ruat na committee pahnia hen ka lang ve nol maya IT bill exam tur khanin committee and dina kata khanin min ruat ve nol maya tin adang le chu khung MP te an lo le an allowance te an parks te an entitlement te XMP thlengan yang chu chung reviewer en tur committee a hianin min ruat ve le bok chun tiang chu ni thian zara kan ho tu te kwanin min hre ve viau ka teivel mei lem lo ani kan kal vela de po khanin heng hi arwat tu ber chu anin taka chon speaker ania speaker po an vanei na chu mana Mizoram lo jina MP pakhat chau kha nei se ka zui kha ta tang khalin ami mal takhian mi hi hre ve wa lo mom khop maya atop nan hey zona ka do don tamber chu entik nge I local entik nge lo chho entik nge chukle don ti kha wholesaling kan chang me anga inrin ni khanin kalau chawa entik nge chukle don ti kha chamrei viau te po ka du khop me amaro chu chinak soita ang khan ka omna committee hianin zirtop ni le nilai thotan le zirtop ni Thursday le Friday head committee an kau tlat me chu minang tur chuanin nilai ni nak tuk le ka chuk le don ni alo me purichada chunga lom thu kan soe kha thu ngainom tak men soya informative viawa thin ka chu chin chia har tak te poni karinga amaro chu kan MP hian angoi reng MP ngoi reng ti hi mana han soi thina amaro chu ana thote hi nichina ama podoron soi towa pholanga mani in pholanga Facebook vel tele tianga post dar choi chi kan nilem lawa kan chung kwa ti kha kan thethewa amaro chu party anga chuan ana thoi kan witness kan thiat pui lea tin atakin Mizoram me pui hian lokna kan la tel zel dor ani ti kha kan chianga chuwan jon in tla rung reng su se
kan alam kan tanga khatiang anga thedar huna pokhan hetlama hian headquarters hian nasa takina pui theini ti kha kan soilang dua vonia han kan chuang hle ni thepatop lo chua sila committee telna huna po man ro tangkai taka Mizoram tan mai baka India Rama rural kol yan bera athut na huna kwan tangkai taka om theinan du sakna kan han hlan ngal bok ani tikhan program san kan nei tolova huna kalta dewa dar som pani lorita kan du tok ton nayanga kan zawain kan dinganga lalpa tong china serolin kan hun kan ti top don nia